accept eternal life. Encourage sikanto. It is all Bible 300 wogara. Satani nti muhuna mane ade ayi. Na asiele nkotosre emewrade. Senye nadom eni na humobra anka menu mienu nti se de ati. Praise God. Eni nshira no nso se tutu anamo wan yira wan tena fi. Ade ewi ase sombo pa ne so obi ni Kristo nam. Nipa wo mobo wi ase se onim Kristo. Amen and amen. Menu di nkomo ketua bi afa. Watch. I'm not talking about time. Yenim kure ni say free obi watch man. Watch woman. Yenye niema nyina na nipa yehu. To be to me alert here. Say bro be watchful. Amen and amen. And so be back at you say be watchful na chese. Say atia sisi aso bi tiam watch out. No pege na ni aba bia ni pande ni be kire. Ni nyina ye hwe obi. Our reason tie ni ba back at you say bia watch out. Say mo nyina ekwa didi a. So omu hyi omu tirase no omu didi a. Omu pege omu ti. Efiri say onim say na tamfo o ba bia odidi no. Amen and amen. Ndi mo omu didi okwaye mu no. So aye sono so aye abo bia odidi a no apagya niti opeso ohunu se jata na mkwa mu ba ana jata bia mai. Amen and amen. If we say who didi de nanso bomode se udu hu besie timpeni force se entwaboa ana nkrante omobo afom no mbedidi a bon se enana ka tere nkola ne se di obi a mutimi twa na mu he okonye. Cause one year watch for half the ho how do ti be kwa akwede akushim. Amen. If you ask your name where you call by ye dia de no na ye hwe abrabo yi. If you say unipa bia wo ba bia etwa se okọ. Nti twresem warning no ahodo bebre wom. O be ware be ma warning, o bobre be ma warning. Asitire mu bewu a warning wo ho. Even though da wo be ko bunsam jam kura na be sa ma warning wo ho. Amen and amen. Inti niyama bebre ena ma ye watchful because this end time se wa ma wani ana ho na wa hwe wani mtenten so a e obedi niyama ewiase ye nachi ama wonso akodi akire bi na so aka na Exodus so se me ba eni nipa dodo achi na nkoye bone eni nipa ni nyina preko ba bia ho de enum na so hwe yi ebre wiase preko awie da so Bible say akono beto bre bi eto betwa enya akono ne so oba ne be medi ahia mu ewiase mu ededede ade bi preko na ni obi apese o feel luxurious life e ka ono nko no feel comfortable baby ewiase kono wa mubu ankwa ya be ma kura na ebu se wagimi de wiase ye ne wa anya bi enim se won ka nipa ho de wiase ya wo yo ba na wanye bi ebu se ampa wiase na ba wo de wunim hwe ni so e be makura ne so oni girlfriend a amanfo bu ni se oye tebe oye jimi to bi kura timi ka chen se oye John kra. The reason is say baby e wiase keka kono ye pese ye nyina ye nso ye keka den enso nya sa na tie. That's why I say be watchful, be sober. You want nyama bi on na and you be na beka to say also ye vigilant. But one also tenase who said that be also me ye vigilant. Wa mwani ante a unhunu niema. Enitia na nya niema ekoso owiaso omutimi ye na friend enitie. That the first man, that is Adam. On the wife. Bible say first day and the wife uhunu, that is Eve. Ohunu diabo ni say betie ni. Look at where no use man. Genesis chapter 3 was when he said betie ni. Na niti ati ye nyina na ati akoboni ba no ni say na ye. Na ye ni wa fe na ye na kono. Enya no na manya meji tumi say eye no kre. Wani ate. That's why Bible said the lack of knowledge, my people. Nimdia be anwa asem no ka. Eye wiase nimdia.
Either so we are educated and also when you're uneducated. Who need problem in the sight of God? But so be benya nyame hu nim die. Ade bia sa wo ye na nyame nim die bata ho a. Ewie pe wo sunsum ne honam fam. Wo a wo te a da nyame me so mi da nyame. Ini say wani ante no wa mu ani ana ho. Na akoye if anitie ni bia. Wani bra ho so na opposition na wotene ya pamo afiri ho. Praise God. Say me kasi ya pamo afiri opposition a. Ya waniama wuduo bebre wo wiase a wo ye kristoni a enu kwansa wo de wonsa eka. That's why the last time you didn't come and catch us a Bible see the friend we are sitting down for you know so nyankopon time for. There are some petty things if you are a Christian, don't go there. Then we are saying so. And we are saying to me say. That's why Bible say mo ya krata we are se for ken kan mo. We are good news. I was so ma me kan papa kan wo nua ma no nua mere ma mo. Also, I'm learning to be free in time as a church goer. So, be present to yourself. Some me call Pentecost, me call Assemblies, me call Roman, me call Methodist, me call Anglican. Any church be out could be on. Also, making sure that we are crafted, we are second. So, my question is, a dear day, and the church said, we need the hope. Amen and amen. So, now I'm for Bible, man. Yet the names will be in Bible. Wonderful. First in history. The whole world. Asan for now set a record. The whole world so for busy baby other. Opa and Tonche, you could be busy in your Bible. You bring your New Testament getting kitten. Meboa. Oma shed and no division. And then uko abenya bi uko comfort dem no ama babra no anya comfort papa comfort bia o Bible Paul so we min kan shema ni munyam we the manager ya ni wo kakra ade ase so we beto mu dey different but o ba sorry a also fa Bible ye tie nyi obi a wo fun hye botum je nkwala o mu ni fun so France o wo fun ne de also nya Bible nso ye dey e kan amen and amen. So, adia me pesa me kan edit to adwene mu ni. Se one ye watchful obenya more problems. According to 1 Thessalonica, Bible can say me na uduru baabi a wo say munyam ho te se de wiase summa no enantefa. De wo wiase summa wo ho. Omo na ye summu adwuma. Praise God. Ye ka so obi ye summu adwuma. And you may hint our brother Bomua, Umpesi will be behu. Hello, Yanu Besia, the end of the day, then you have a girlfriend. Onam for one crack and fast of balance a corner. Omu, and your castle, who is Sumudia, and you ma. A bit of the eye, you're not here, but oh, get calm and I know what just so. But what shall I bet to Gubotum? So they are saying. Enti esumu nyuma no ebi no eniema ye menka say ye hinta eye ene ka say ye sumu de me maware sisisia me kofa girlfriend bi sami di ni pia me make sure say ba bia me yire na fufo ne na bushia na me mfo ba na ye dai enti sumu nyuma na me ye dai me ye no na me menka say me nkiro esumu nyuma no so ye wo moa bia omo sole anadwene didi Bible ye de toto samoa no ebi ti se kusie ti ne mpanifo se kusie mpia wia se kusie pia wia na bibia si ndi sumu nyuma ne de toto nkofo bi ho oya sa na wa ye obi a sabi mpredo ya sa what possess unni heaven minded Adam catch us a bit too brave no I hear now for only just one word. That's what Bible says. A mama whom could do that. That's one can ya so could share if you could know. A munumi and yansafo, munumi and quasiafo. Kini say, and Majemba and them friendly ma. There could be a Majemba nipper or tear some mountains and wagon. No, a pay solution. Woman,
nyina na omo kɔ asɔre maba wadu no wo mu nyina kɔ asɔre omo fa kanea nye so omo amfa bi ba kerosene ni de na bi ye extra work nti no omo obi ba na bi nso nye bi wa fa kanea no ba na de wura fi se betomre bi no time u be so a kerosene na wa kanea no betimi adum the Bible say emaba wonnum ne fa won kanea no wan fa kerosene wan fa ngo ba enum so fa kanea no mo fa ngo ni bi ye dai ekoi the Bible say ifukuru ni che bie no wi ase obetinye determine Christ and ifukuru ni bra wa shout nobody knows so fu bie ntumi nkyere only God alone. That's what ba ne se mimpo minim de meja besa return nemo mumo mani na wana mo nwen the Bible so omu nyina to die na bre omo te say ifukuru ni ba no ene omo sorry enkwasiafo no sorry enyansafo no so sorry ba secret omu ni say Bible say enyansafo no sorry ya no omu hunu say won kanea no edundum kirozi ni so ya no obi nche no omu hyiehie gu omu diem no omu hyiehie na nkwasiafo no be no so owura ye nua maamo ye sremo momma ye mu kirozi ni bi ne mfanwu ye de ne kanea ni du no se da bi enso ya ne mo na monkɔ won na ton nten I tell honestly say beto brebi unyo bi no ntena se no kanya ya asama kire se amango ba ne se bua aya mo hwe enkwala bo bi bo utimi sto bi mani go na pro ene sa na nyame asama ye abua man kwasiafo aba be wurawura man ne kro obi hia sofo kra o mu ni so e sofo abua to the sense wo ka chi obi se woni ni che nyame asama a because if you me the Bible ko wura wo de be hu anu awura de ese ye the bomb abetu fi obeto abo mu nyina mo mawu ye dwane nyame ase ameka no kra de akiro ebre bi beba wo be pese obi be kanya nyame ase ma akiro ba wunya wunim otinsa ifukuru ni ba no mu nyina sori ye Bible say one wo de kerosene ni bi gu mu ko sia ifukuru no ono mu ko odanim ba wo tumu otumu wier ena nkwasiafo ni bebo no se won sa minimo nhia da minhumu ba bia da na mumfiri mi so nko o ja so oka che o be wie no o ba lokudo no o be pam o no oka che won se afa die munwen na mumon paye munwen ye ka se wena the first thing we nipa was a wen e show. You don't need money. Amo betre nyame sumu amo pese nyankopon de niema atwa wiase ho ahia ma wo. Was seeking the kingdom first and his righteousness, and he shall add. And you unnecessary things in every person here. Hey, sabin previous oni pebua mo fanta me wagimi che bibia. Wodi wiase sika nyina ma na nyansa woni munti ebe free ni nsa. That's what seeking the kingdom and his righteousness. Kingdom. Onipa bi o we biara na kra. Osofu bi o wiase bi aka nyame asem o kan de mo kra. Nipa o respecting the kra ni nipa o te boni mu. That's why Bible so o kra o ye boni no, sa o kra no e na bewu. Sa wo tena mo obi kuwa. Wa this one na wo boni na so no, onipa no oku ni meta boni na so a. Ezekiel was it what bands were this one and Jason saw by this one. Obiaba swan at this one. That's what Bible says. Just see you could put and could put him with the enemy. Now, do Obiana nipe biaso, Papa Bonio. And to what way? Someone respect our cry and neck. Be very, 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 very careful. Someone you watch what about your show. One day, the last time in the Musha Mekato said, "Well, cry ne kura." A son da dia ene ho wasam borepo because we betimi akwa ahunsa mo wachi bi nipa o hwe ne kra so o manyame asam mpa no ho wutuwe wo sora no pa wadidi but ask yourself o mo kra na aduane di wunya abrama o kra adwuma ba na aya na o kra ho ne as a believer
You think about the money on sabe to me akwana on sabe kan wo botom. How we betimi ama future abe better. We betimi sie nipa wuduo bebre. Uhu oma oh ebi wo sika, ebi wo anigiem, ebi wo position, ebi wo din. Omo ye nipa kese. But just imagine spiritually. Bible so omo ne mobrofo. That's why Bible said the first day Jesus to anywhere Jerusalem na osu. Asema okay ne say almost somewhat to say enwanya omu ni hasofo. Omu ni obi ohwe won so. That's why Bible say nka me person me bobo ma no to say the akokwa batan. Ebobo anema no na so man pe. Otu aso say meje mu fie mfuturo di amam. So ask yourself, so what the reason why your person bobo ma no to say the akokwa batan on the body we ase. When him said the Satan city and when him the Satan betumi aye. And walk at us and me person me bobo ma no. And ka Bible kan wan samo. Psalm 91 was said the what was so nyankopon na hinta bia tra twi di amponi nunu ase. No was awurade say. Just imagine. Edi enti and was nka me do be say me ntaban na se. So do be say ntaban na se de na bibi wo nti no person do ya dey. I'm not talking about divine protection. But think about your soul. Free bonim dwane bone na okra honte unya sanctification ebetumi ate okra ho bone ma okra moto bone esai okra bone ma okra tumi dija tuno to for so nipa wadidi amen na kom ede okra. Let me tell you something. Me nipa duai o dan wodam o atade a wo hye on pabua was and at the same time what diania odi o kura watim and ya body mitikumase mitikuro from ayampa ehɔ na wait semani kuma obeka kire no ono makoda san wo kra no so o watade a ɔhye. Ask yourself Genesis chapter 3 ubedu 16 up to 17. Yeah, pam Adam afri edi into Bible so what you go my chanity. No ji woman no de pam atare de ma Adam. That's first man. Ewurade sen atare wa mana mfa atare hu na nko. Me to aso me ni bere ma bi e friend Joseph. Bible so papa pam atare bi ma ne e friend no. The coat of many colors. Colors no de ma na jiro ma bibi because no the rainbow are yes examples. Ama. Now listen. They na fair ehu ni say atare na sano no me kan se mo ho ache onua mo je atare no ekum odwadi moja ya atade ani ye ton Joseph e de ne kopoti fafie hye na atare foforo atare na sano no hohuma na echesi onua mo sa hohum no sa be chesi Joseph ekogura ma mi bi mu sa wo Joseph mama promotion o person na me da me ma kwan ene me na Joseph ka chensa de bi wo fie bia na de asamensa na de ode kameme eye wo de wan kan wasem. Bible say ebra ma me na yiri Joseph so ne beda odwane Joseph uhura si na ma me ne so na atade ne tee me ka asama kire atare ne de asa no no asa firi ni nsa bio ye ma Joseph to prison. Joseph go down ye send prison atare so na atale kan pa ye de asa no spiritually let that so ye yi Joseph ye de ne kwatena akonya so no na Awurade atare nda so so edu ye Kristoni a ade adabu pefru enye sika o enye fie baifo enye tumi se wo je sika honboni sika honboni meji wo sika ba wo de cheke niema wo du sika ye ensa wo do nya kohwibra namfo wo di wo mati mama fa no ntonche. So the life of Joseph, the end of the day atare na sare de animonyam ebre. Bible say according to Zechariah chapter 3, very maybe tina say near friend Joshua. Bible say no osatali fi ejira nyankopon adi. Nti wakra atade a oso. Na me fa ntonche. Ebra ya chi Kristo a ye kokunu no. Bible say omo je natali ni free ni nsem. No omo chi su tonto. Where do we use enye nipa hunu bi. Ote o say enye nipa hunu bi atale keke.
na kyerɛ sɛ ɛnya wokan Luke a Bible sɛ atade nim pempameɛ yɛntimi nkyerɛ sɛ tailor ni wei na pameɛ atade baako pɛ no ɔhyɛ firi ne mmɔfra se di nyini ɛnim pempameɛ nti wɔn sɛ nye nipa hunu bi atade kɛkɛ nti atade na ɛde hyɛ nye nipa hunu bi na ɛde hyɛ no nipa a osura wurade ɔma wɔn nkonkono yɛ ne dadwene ne kɔn da so ɔbɛtena asɔre dɛm ɔwɔ anigye so ɔbɛtie nyame asɛm na ɔde asɛm no atu anamɔn ɔduru namfoɔ nkyɛn a ɔma nsonsoɛ ba ntamu sɛ mani adamfoɔ no nsonsoɛ wɔ ntamu saa nipa na ɛso ɔhyɛ n'ataade so yie sɛ duru sometimes bi na sɛ mo bɔbɔ wɔ abe sparka na ti kɔkɔɔ wɔ mu so obi hyɛ ataade fitaa ɛmpa no sɛ ɔbɛkɔ akɔgyina mu sɛ mitwam akɔ asɔre nti wɔn bɔbɔ mi kɔtwam wɔ hɔ ɔnyɛ da tina Paul sɛ wɔn a wɔsi mirika kan no hwɛ wɔn ho so yie na ɔsonson wɔn ho nneɛma nyinaa mu sonson a wɔsonson ne ho ne sɛ wɔn ho sɛ hafi wɔ ha ɔma ɔda wɔn nim sɛ obi bɛyɛ n'ataade fi si yɛ kɔ baabi yɛ tɔn wo na me hyɛ ataade fitaa I will never come there because me nim sɛ me ba mo de mo bɛka m'ataade praise God. Enti yenyam som abrabɔ nyina ne sɛ watade ne yɛde ama no hwɛ so yie mesu yɛ dɛ hwɛ so yie ɛno ne yi Kristo som wobɛhwɛ watade so wonsɛ wo tene ne abrabɔ nyame de ama wɔ that's why me say be watchful so the reason why ya Kristo atade enye nipa wu Bible say ye chemu 9 why the name de pa ye chemu 9 me dete bibia because we are saying globe net that was north, south, east, and west. Ye chemu na no one so pick out and they soldiers. We are saying for na soldier nini. Let us atare ye the betri we are sia for na answer the Christ beba wa ede. Let me tell you something according to the book of Revelation. Bible so the atade na bomojam. Intare na soldier for na de ko spiritually. Ya so ku de asi ho. Sa wonu obi kontokwa sa na atade. Na the next day oba so na sa atare ne hye a o kire se o wonka yedu na ode ye no no eno wo betua so ka wonfa woni o me ka no kura de akire wo that's why the word John 3 verse 16 a common quotation in the Bible obi anim ba no na awurade begina so abu aten o kire o kon fa so de do wiase be watchful bra enhwe ma na ekoni ne akire emo oba bi nyeje wa brabo Ediana uhia sex how many hours opa yenya Obama 24 hours dodo asa na abeko wa ho ade yese wa ability na ekura na yese ade afiri wo nsam kwa asa na Solomon ka tro sa me banfo ho ade mama emfa wa ho ade ne wo strength na ekura no wa ho ade na ekura na wo chane sa ba hu ni say is okay oza wo bura no adwama ya ba no na ma ohunu sa ampa ohu oden wo mpem ba meka ne kura kire wo ahwa 60 years wunya wa ho oden ba yira adana meka bi asam kire wo ma bia mini no okukuom enen na nyina ofrem no oka na asam na sa ya mesero sesofo o sene no se ba pa nya sa ba me hwa ba bia wodui na still wo say hia ho oden fofra nyame kura onye ne sa that's why me catch us Paul say mom present this body as a living sacrifice. Oh, akuntabu. Amen and amen. Amen. So be watchful. One more dika omoko, let them go. Adana ha sika. One the catch us sika na de bobra. Enye sika o. Sa wadwen se sika nyina na ya de nyina oboa. Bible say boni nyina ni hini eni sika pe. Boni ni nyina ni hini eni sika pe. Bible say no na mani pa bi di ya wo won ho. Okunkum wo ho. Sikanti, be very careful. Se sikana wudi akire sa brabo no benya bia mana busua. Obi anya mana busu sika guo enso osora no pa na wosu. Enye sikana de bobra. Ye de Christ ene bobra. Ti hwehwe wo ma de Christ bobra na hwe de asi niye. Da bia meka so wo ma de honam bobra na wo mo bre. Ewiase wani. So akwani kurom no akọ aso kurom. And wakɔ tibi no hunu bia ka be hunu ba bia wo standard wo ba nipa ni bi muni sa muani na ho me se muani ya dai muani na ho ɛyɛ nhwɛ advert na ɔmo yɛ name follow muani na ho yɛ ɔma bi ɔmo tan so ɔmo di mɛma bɛ hwe fɔma sewa na brabɔ muani na ho hwɛ wani bi tenten so
so no baby was asat now enti na unya sika mo bra no because oba na woni no sesi a wo be hwa no me so be dai wan kasa wo fukuro wontumi hwa no se adwuma ba na aye o capital yese ada wo dem hwemu hye enta fra kura sa ajefa sa wo girlfriend wo de bu mani tie bo ati ko he obi ani mi bo obi ani o me alert you because your name bi was wunya Christ wutimi reject sa na mari nyo abra bo metimi si wiye because dey be out of flower 10 cities aboso me yese over 10 cities boso me yese say 1.3 million way uni gay 90 e ko 10 years uni plot wonso dey atop plot atu yem emfaso dodo say na wunya aye te say wuntumi nhwo awon so abam oban so da so te wo muntu asa ya na no mabrabo no mo boye no sa titi gold na nani wo bi o samose mo bato ya na no mabrabo no so dia ene ba bi anie be kwako pie na enwie ye amen na amen mu wani na ho anye wani so nyansafo mu wani we emie na wadwena ni mie ebra Paul aye friend so oye na dwi so ni nyansa ten na nkopon just one day Bible say na ofi Damascus obesina ko no akọ high Christopher ekwem ne nyame se wo meyi mi hu adi ache no na odwen sa agro na wodi otene pon ko so do wi ase ofiri sura atofo no obusa sa ye wo hwan say ye me a utame and so Paul de no onim say o defending ne suma ye Judaism no and so na ye Judaism no defend no against Christ e dia na Paul aya wo wrado se meta wo di wunyuma wa brabo boni ni wusu anytime the third gini fonti and how the time also ra e dia na o pesa me yama was media who bibi yama me a me de hu mo anyina akoma papa be friend Ananias ko no be kire de yesa se wo ye de nyame free so ntiam nkasa nkire wo obefe nipa so e na akasa ide biso obefa de enso no akasa ide akire wo ti akasa ye tie ebie di akire huna mane eni achiye brother ba ko so for me see we mother me see we brother see we mother masa 2 years ni onko fie the last time me show ma no so for say me ba di anya ya ka otimi fofo mu frebu akwa ebesene ba Johnson no asa fofo mfuro no asa akọ we modern baba bi eduru dia abotam eye ni etinye ye won niema bi ho no ma wo bedu hu atie se wo nko ani kuro mu nko hunu bi a ye kan wasama wo nyini da he me o brothers bi o me ye djuma ko mfa no che se do sometimes bi a o mo sam rules bi wo a nipa nko the last time ko so from Besoria na hwe maba wa pa ne mrantie pa hwe body o mu di wura de na mbuza nsa na ehon so wo sofo ehon na HIV for kwaji aduro na man kiw na ekon oba bi enu an ho otan eni achi yo sa den entowa wadwo se eni ho ba enya to wi na abegye dis se de ye ka no wo pa yete anyire yete mumu ba ko aname yade enka mento na be hwe me se me fon ahwe wunsu obi a wan yi a obeti anse mewu ansa na oba mayi adenti na wapom yo yade bi o si nipa pon utie misi o yade bi o se nipa dai wo mo pon enye nsi wa bra bom ti na hu ni say it's okay anu nti na msi mo wani we nya dai enna ho susu pray unko nipa ba sha wo ni mrante yesi o mu okrom a amranto mu sisu anu mu ofeto akaka bensam no mu nam wo mu koba na ebo mu di ebo mu nsamrane ne emu mu di awodo
And so you see a baby. The young see no so who see anything so condemn. Ya de ne ba ni pam kura enye eduru so the same thing wa we fia with him any abrabo mu boni fie wo so to abrabo na so wodi nyame be twe man so akosi da be no ani aba won sa ye we de enye. Hallelujah. Amen. Amen o form. Amen. Bonsama Yesu mame. Obaso no se obaso aye meche oyel wa ho fiensa metoto so ma be munimuni meka se menko either you go or not we will preach to you and when you can say your message nkosi aso da me ko meyi ma ye meyi nyame enye nyame ne ebeyi na usuba no ne se paso so simple and no the Christianity ya bra boni nipa miensa ne de kira wo mo first God. Second, nipa. Third, demons around us. Nipa bi commando ntimi commando demon mani da. Ebi si da. To obi won mo ase me da no obi ni ma beda. Ask yourself. Osofo no preach ni sa command na ma wudi so. When ni so dia demon no so nya de awon so obema akwan. Say the one move sofo no so won move. Praise God. Nemo so di buo ma sofo no so di buo be dey ebe ma sa na mboni o madwuma enti first di kameni pawunu sampa wani da ho me se mani pawunu so wa dey ana wutimi wu akola bi na ara akola na ability no ade ba tim say abi be do ni nyansa dey e tell me brain wo ye brilliant here dey e tell me sa na nyame wo tie opese yakasa ampa asumesi die metere so ana ma dey ma sorry sa na urade pesu ohun mo fiefo ohun sensesaye bi a dey wo bo se wutwa ni edi hu nkomo de kwabna wono ampa ena mrantie ni dey mo sa pono na gu anyina wasesari nyina akosi no ise wasesem ukọ ni computer so a gospel nko na gu so satawale nwum ni nyina wa dileti formatin kwase anwum ni nyina na wi gedegede amanfo apie no wuni adwuma na wa biebie nwum na urade nwum bompa ye saa wonda mo saa muni na woto akora na okọ me say sa wonya adwuma akora urade be hyew di wa tinya no so mase papa dem ne na nante achefa obo ko kakra oyimi ma omo school mu nyina na meko na oba me dem na me ne mrante ne ye bie nwuma siso ne ye di mpaya ena papa yi onka minya me so ma hyase nyina no ye di mpaya wo dem a na wo ye den wo pi 24/7 ye kwai ye ni ba bi akọ ma ye nyame adwuma saa de besi na minya adwuma bi ada no so nkyere me da opa ko preach kire toilet wura no o ko toilet won use ka bebo na wudiri wa woso wudi pipa bai si dabi obesa ma toilet true chere we are somebody. Praise God. Sana nyame ye na ade ye onema bi awurade kra betetie fra brabom na nhira ne mpega ba ye dey amawo so wasesa wo de nyema na gu phone ne so ne nyema de ya gesi ya na ada so no omo chaate enka wo ba na enka wo de ofuin WhatsApp ya wo use na enka de ato recording message na wo tie no wi anu awo so amage no no obisa na wensu e de wo sitie bi na ko hunu sense saye bi ba kwakum na do ofra aseme kura me ko ba bi untimi nka asole kura akọ ye na nka mpese wuni na di Kristo hu nkomo agen sakra ni nyamai. Hallelujah. Amen. Wudi ebumani tie na ti na me wa do se sofo na maso ati de nam kwamu ba na che de meti ameka kiro. Amen and amen. Amen. Oh, amen and amen. Amen. Ye be koso aka kopem sense saye be dey. Amen. Amen. Radin shira. Amen. No anya okese. Sutras ne mompe na we ke sofo kasawa. Kache urade se wana madom so mu awo oman sisa yembra we destiny changer oso wan sisa with destiny omo ha oni amade me hunto madai urade a ushira nipa ne ho ma asem no onhira oman pejamra nkunimdie mra
omo bonefo kwan omatumi kwan omampaninie kwan honhum biara obetu susa awurade nhyɛn nnwuma awurade mbrenase bible so afa kwan ba ko so obefa nso adwane ekwan bi obonefo befa so bi awurade nam so ntua no so kan firi wabrabom Mizaya ne ntwere wudin wone nkwa omamu omo obra ne amane ne oha ntwa ho nhia da ya dumi tumidi afiri wabrabo so sira awurade so omankurumdi emrama ho omampagya emrama ho omamon hwia se da biara da onkyere wani mu tentenso onu awurade oso ne mansan onso wonsa onhyira no omampagya emrama ho yankopon hyira mo epa so you new to this channel epa ocho click subscribe button so na here sa don man yi mienu bi epie ewa na pempem a mpi a click so na wo wi a na wa click like button so na wo ja comment ewo video na say we yes anyoma we ya eboa ama channel no so ekonenimu se e pese nyankopɔ asɛm no etumi kɔ wi asafa na ni na this world accept eternal life. And quite yes, you can't talk. It is all about 300 Wagara. Certainly, Muhuna Mania.